Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar tier tu silin sang puya sarkar lai puin kumsom pare chin chung lama thlona covid-19 hridan apek me ka angai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa covid-19 la ka inven la ma lo in thla da lo ula ina atom tlatin tul to palo chuan pon chuak lo ula mai tom na wa medang nai lo kut le mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 ka inhwe shedu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tam pakhat bial pani te bial po thereng ani tuna chuan chanchin tharlung athak sun somang u Mizoram ma COVID-19 shikai sa khat za som sari mu chu tharani a endik za da tanga chutin shikai hi za zera som pariat point pakwa pakhat la yani Central Tir Multidisciplinary COVID-19 Study Team chuan COVID-19 Shrilang din hunzir chiangin champhai khopui le Indo-Myanmar ramridep khuwa zo khothar antlo Prime Minister Narendra Modi chuan min khan New Delhi Denmark Prime Minister Mette Frederiksen akom COVID-19 dokonga India chuan mason zailin vaccine dose viable chamkwa pali le nuai somruk pani chuang apetling ta darkar samni pali chungin Mizorama COVID-19 shikai sang khat za somsari mu chu ani a endik za da tanga chutin shikai mu chu hi za zela som pariat point pakwa pakhat ani shikai le kailo endik zongzong hi mi sang ru za somret peret ani a shikai mu chu zinga mi zaruk somret pakwa hen symptom an nei lova zali somru pakwan symptom nein mi som pani te chanchin hi report om lovani kumsang ni som pakhat cherpu tanga chutin mi sang khat zela mi somkwa paruk shikai to angani a nuna chan to hi zathum somli pasari ni in mishing nuai khat zela somthum pakhat anga chut ani shikai to zongjong chu mi nuai khat sanga le zare somni pakwa antling to a hengjinga hian enkol dam siangre sang ko zare somli pasari omin shivei enkol mek singkha sanga zaruk somthum panga an om ani Mizoram COVID-19 shipui dar mek zir chiang tur sarkar la puina ron tir Multidisciplinary COVID-19 Study Team chuan nimin tu khan champhai an thlenga nimin khan champhai khopui le Indo-Myanmar ramridep khuwa zo khothar to in COVID-19 Shrilang din mun an zir chiang Imphal Regional Office for Health and Family Welfare Senior Regional Director Dr. L. Ashananda Singh Kaishwai Central Team te hian zo khothar to in ramridep COVID-19 Shrilang dar zel tur do na konga malak dan an zir chianga Ramrikan te uluk taka screening nei le COVID-19 shikai mu chuate genomic sequencing ti a eng COVID variant chi ange ani ti fin fia turam malak atul thuan tar lang ani hemi hnu hian CMO office champhai to in test kalpui dan thok tu le hmanro nei dan te contact tracing kalpui dan kim chang shikai en kolna sang din mun oxygen din mun vaccination kalpui dan le CAB zom that a hlole hlolo tele tul dang te zotin an zir chiang ani heng ba ka hian COVID shikai inen kolna mun te an tlo bok IDSP Mizoram Nodal Officer COVID-19 Dr. Pacholamal Somachon Central Team te hi Aizawl atangina toy om ba ka champhai district chunga COVID-19 Shrilang do na konga malak to na le machopte ain fia bok ani Multidisciplinary COVID-19 Study Team te hian tun thlani nga khan Mizoram ron thlenga State Integrated Disease Surveillance Program ho tu tele Aizawl khopui chunga CMO pani te an komba ka district sanga Chief Medical Officer te video conference an nei pui to bok ani Nimin Khan Chief Minister Puzoram thanga chu pissa Chhattisgarh MLA pani Pulakheshwar Baghel le Pu Prakash Nayak tele an mani ronzoi tu official tenen anin kom Chief Minister Chhattisgarh MLA te chuan an state ve chungchang tele culture chungchang ten soi hova Chhattisgarh chuan October thatop hian National Tribal Dance Festival of buat saile antum thu Chhattisgarh MLA te chuan Chief Minister hian shrila he ku ta hian state sang le rampon atang te in chim tu nei an bei sei thu Chief Minister hian shril bok Chhattisgarh MLA pani tele an mani ronjoi tu official te hi zan hi rek turin nimin khan Aizawl an lo thlenga thotan ni hian Art and Culture Department how to tenen anin kom le don ani nimin Inrenizing Bazar hunrem changa mangin Longklai Legal Metrology Department te chuan Longklai chan mariveng bazara sabuk an endika sabuk linglo an manual Longklai Legal Metrology Department te chuan heng bukna diklawa sa hral chuate hi Legal Metrology Act 2009 mangin shrem anni Longklai Legal Metrology Inspector Pooja Free zo thanpuya kolni chuan Longklai am bukna diklawa sa hral chu endik na hi chakzo kalpui antum thua soya mi puiten sa le thil dang buk chi hrim bukling tak an le theinan ma an lak zel tur thua soya Legal Metrology Inspector chuan hetianga bukna diklo
asa lei hi mi puiten an hnual suata an lei lo ngam angai thu soin nimina salei tu te an salei buk na dik lo manga buk ani ti fiana na sarkar lama tang du anam lo chu thalawati thule mi puite chu sa abuk ling lo chu le lo ngam se du thu soibok nimina sabuk na endik na hi longkai police station na tangkopin legal metrology department te hian an thok ani national highway zathum pani na thom thatle lai zau na kalpui tummek chungchanga zirtop ni khan lungsen chimweng wai me hola kong lai turin ti chiat turam nei tu ten public hearing an nei he huna mi puikal khom te chon compensation pek ani ma a kong lai an rem ti lo thule hima an hri lo thun soya an ram su chiat man pe fel thuai turin sarkar an ngen thuan soi sarkar ai o kal pu elan lal thanjar chuan na tho thei hun working season na tanwat angai thule compensation chu adong tur te hna pek ani thuai don thua soya phairong kaile si phir tang kara ram nei tu te ming po sarkar lai puin apom to thule 3D po upload felani to thua soya sarkar gazeta po chu ani to thule covid le har sana dang awanga ahun taka anin pe man lo thu te contractor te na setaka an khotai to thua soibok polan nal thanjar chon compensation chu november thama nge ya an pek tur thu soin kong lai tura har sana siam lo turin ram nei tu te angen ani Tuirel Assembly Bill by-election campaign kalmeka nimin khan Tuirel Bill zanlon khua MNF campaign office chu minister MNF advisor ni bok purubat romoi roi te na hong purubat romoi roi te chuan zanlon mi puite chu MNF candidate pukelal dong le na chu vote turin a soma zanlon khutlang mamo sang te chu ruling MLA kota da maya fu don ti soin Tuirel Bill by-election MNF party chu thianghlim takin an campaign ni ti soya sum semle dot soi chu nol suat turani thu soibok nimin vekhan hotoki khuwa ZPM campaign office honani a he hun man pui tur hian ZPM general office atangin puke sabdanga working president baka party hruai tu te ankala ZPM AMC councillor pathin an troi ombok campaign office hong tu ZPM working president puke sabdanga chuan by election nei mai tura an ho tu ten mi thatak mai an thang chuak chu an van nei hle a Tuirel Bill Shaching tu le a thei to pa khotlang tan na thok thina ni thu soin Tuirel Bill tu an sun tak pu andro sun hu chui zo thei tur mi thatak an nei thei chu an van nei hle ti asoi Congress party point tun kar chau khan lungdai le kon puya campaign honna an bo sei to a an part official candidate puchal ro sang ral te chuan khantlin ani chuan kun thok tu Tuirel Bill chung ngeya huan loram nei ve nge ani angin agriculture lama na sa taka malak atum ti asoya a bial mi puite ta na khai chi sem thin bial to MLA boral ta puan ro is hang le na malak na te chun zoma agriculture link road thazok siam nge atum thu asoi ani BJP Mizoram Pradesh official candidate pukelal din thara chuan khantlin ani chuan Tuirel Bial MLA masa puan ro is hang le na ti zo lo emo ma chhop te po awmani chuan a hlo tin turin thei top chuin ma ala don ti asoi ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan Min Khan New Delhi Denmark Prime Minister Mette Frederiksen akom Prime Minister Modi chuan India le Denmark nen thodun na ne chunjom zealand remti thule Australian lai po ni se thodun zealand rel ti thu chu siamin soya kum khat kalta khan rampani ten khovel mun ring siam bel le hum hal konga thlukna chin chia tlak takano siam to ati a he hian nung cha le thil siam te hum hal konga India le Denmark chuan thei top an chu azia atilangani ati he ba ka hian rampani te hian thoduna tur dang engmozat an nei ti an soilang bok ani COVID-19 do konga India chuan ma son zelin vaccine dose viable som kwa pali le noi somruk patni chuang pek ani ta Union Health Ministry soidanin vaccine pek to zinga hian dose viable somruk pariat hi dose khatani in dose in viable somni paruk le noi somruk patni chuang ani a nimin khan vaccine dose noi somruk chuang pek ani a ram chunga rikai hlau thon oma te chu vaccine pek konga ngai poimo le zol ani a an den hun hi uluk taka vilreng ani chanchin thar cherti topnan atlang pui Mizoram COVID-19 trikai sang khat za som sari mu chu tharani a ending za da tanga chu tin trikai hi za zela som pariat point pakwa pakhat lai ani Central Tir Multidisciplinary COVID-19 Study Team chuan COVID-19 shileng din munzir chiangin champhai khopui le Indo Myanmar ramridep khuwa zo khothar anko Prime Minister Narendra Modi chuan Nimin Khan New Delhi Denmark Prime Minister Mette Frederiksen akom COVID-19 do konga India chuan ma son zerin vaccine dose viable somko pali le no somruk pani chuang apetling ta
chu ti zong chu chan chin thar kan puan thei chu ani